Dobro jutro, evo, počakali smo, da je 8 stopinj, to je naša meja. Sedaj smo prispeli že na Golovec, danes nas bo gostila Ljubljana, priprave so v teku. Vreme bo. A ja, vreme je. Hopa! Evo, nik ima po pol ure že dosti. Moram, da sva ga čisto ubila že. I čokoladko.
Pa pol. Ah,